Kurumjari ISTV News Bank tabri ba puno po taram noksari hojahan beramuri pau lobisi lamjan ba irabot ki sama tara tarelak suba mapok komnon thorom ngasi mapum kyada pangthona khai Lok Sabha ki Committee on Estimate ka tongan ba department ki official singa unakhe amadi Manipur Association North East India ko lof ama semduna Manipuri singi yaifa thorangi matangda khanakre hojipau sandono mupijri Lamlan ba irabot ki sama tara tarelak suba mapok kulmun thorom mapalam yauna Manipur ki mafum khada paksana pangthona khre mapung oiba thorom irabot celebration committee Manipur na sinduna palace compound leba iwema sumanglela sanglal da pangthokre irabot Baban dage irabot ki life size portrait CPI Manipur ki state secretary Dr. M Narana Lusingduna palace compound leba iwema sumanglelan sanglen fawba pujun satke loinana tongan ba contingent singna saru yaduna mas pass ki salami piki palace compound leba iwema sumanglela sanglal manung da pangthokiba thorom asida veteran CPI ki Lusingba Morangthem Ibohol celebration committee Manipur ki chairman and mangi state secretary Dr. M Narana madi tongan ba Lusingba kyana saru yaki thorom asiga mari lenana Manipur State Minority Commission ki chairperson Hilim Chaudhuri da Hizam Irabot Award Narol Tholang editor Khoirom Loya Lakpada Tiam Magazine Journalist Award Yum Chabada Maming Leraba Yengkom Haimeida Hizam Aso Senmi Award Piduna Ikai Kumnaki Veteran Comrade Morangthem Iboholna Irabot ki punsi wari Magna Kunai Sigi Torumba Amadi Kathokiba Singning Singki State Secretary Dr. M Narana Punna hingbagi mahawadu Manipur miyam da amuktang di pirase jatigi khenaba thadok punna Manipur kallase khenaba leitaba Manipur gi dama kathokiba misak ama hairgade irabot oigani social justice poraknaba tangdu leitaba hana sunaba leitaba saukhatpa Manipur ma semlasi haiba wakhalonda thabumama supna palalasi sathabani haike Today, when the society is passing through a very crucial period, as if there is no leadership, as if the people are going directionless, Jananeta Irabot showed the path. He knew the way how the masses have to go through, and with this only the society can be peaceful. There can be a peace and really peaceful coexistence, whether the Muslims or the Christians or the Hindus or the hill people and plain people. His ideals were this, that Manipur should be one, the territorial integrity should be kept intact, and the people, those who are living in the state of Manipur, should live with glory, with dignity, and peacefully. Jama tara tarelak suba lamyan ba irabot ki komnon thorom ase thau ground to pangthokre irabot resource and commemoration committee student league Manipur Hizam irabot memorials charitable trust yauna lup tarama thoina sindon pangthopa thorong gi saru ama oina mass pass ki thorom ma su pangthoke mass pass adu DM college campus tagi thoraktuna simerong da laklaba matung da thau ground da salami okay Tongan ba school mera paibi madi band party ki apun ba contingent kungani thoina mass pass adu saru yakhi athoi hen tanaba thoromadu da masak naiba miui kyana jury member oina famki tungda thau ground da pangthopa komnon thorom adu da IRCC gi President S. Sam Sundar, All Manipur Intellectual Forum gi CS Gopal Masa, Kawidin Professor M. Ibaton Amadi, Unified People's Struggle Committee gi President R.K. Radhe Sanana Singba miui kyana President member oina saru yakhi RICC gi L. Gozena Pangtholiba Thorongi Nungyoba Wafam Pangdoladuna Yamna Lairana Horokiba Lamnan Irabotni Ningtogi Masanupi Loduna Pamnaiba Oibayaba do Toktokuna Lairaba Lomi Sinmi Singi Yafanaba Tongan ba Ihoka Hoke British Samedi Ningtogi Mayok Tabak Togi Damak Zel the Fabolake Fondoke. Apagi Lomi Sinigi Lamda Sarugiabani Sarugiabase Mahamasama Sinda Sarugiabanate Mahamasama Labuk takum labasu Mahamasama Haking and Labuk takumaga Lekom Langar the Tabuk Suduna Adugumba Lomi Simik Kazakayaga Luina Zarapa Adugumba Iraboni Janeta Irabat Birthday Celebration Committee in Sindona Toromase, MD Holders of Pangtoke, Tormaduda, ex MLA, and Sobakiran, Janata Dal United Ki President, and Tombi, Dr. Yunam Ipopisak, Sarat Salam Amadi, and Kabita Devine Singba Mui Sing Namaruiba, Bitunglan Sing Oiki, and Sobakirana, Lamnanba Irabat, Maniprimasa Amo in a Polumbasi, Malem de Softok Seningane, Hiram Kuding da Lamnanba Madi, Lomi Sinmi, Singi the Makta Katolaba Missani Haike, Western Country to Polam Nobody, Mahak Nobel Prize Power Pangbayaba Lamnan Mani, Amoramda, Manipur Sarkan and Ngomkay Paning the Sataribatong, Amadi, Lebak Ningba Saduna, Miamda, Wahalibasi, Wakalmuna Kantaba Matam Yore Haike. fencing Mojo Masa,
border fencing ate kai ka na shi security fencing ena lam khar ma ke kilometer tara se shida yari ga kangu duna phino shelaga khongjom te da khongjom tar kon kalle bo se irawo te celebration di secret to ko ma na koi ki khongjom gi chen ga jaga se lam bi thopa kari kari atu kan to mo na makok singa ga phino shelaga tar kon kalle bo se ngarang Imphal thunglakiba mioi tarani thuina saba Lok Sabha ge Committee on Estimate na ngasi tongan ba department ge official singa unaduna sawat thorang kaya gi matang da khanakre committee asige chairman Francisco Sardinana losingba kangbo sida Manipur gi MP Dr. T Minasu Sarwaki Hotel Classic ta committee asina ngasi railway textiles revenue forest amasung industry gi makok thongba official sing unaki tungda pawmi sing da committee gi chairman Francisco Sardinana haiki official sing asi unabada project mai pakna chatharam bada apenba poi edubo project khade ningba thungde center gi sangthanga loinana faikaleba project singi hauji leiba febangi matangda report ama union government ta langkhalagani committee asi nimidang waram delhi gi damak Imphal thadokre. See, we don't belong to the railways. The question is they have got their own planning, they have got their own difficulties. We are there only to see that we coordinate better and things move faster than what they are. But are you satisfied with the present situation that has been cropping up? Well, partly satisfied, and then we'll also take up with the government of India. Thank you. We also took up textiles, though they are doing quite okay, but still, whatever some of the facilities which the weavers are supposed to get from government of India, they should get in time and totally, in totality, not partly these days, because after all, it is for their benefit. And we have told them, requested them, if there's any pending issues that are there with government of India, any difficulties, you forward to us. Manipur Association North East India ko loop ama semduna Manipuri singi yaifa thorangi matangda khanakre hiramasida report ama Manipuri Association North East India Manei Kauba Association nama haukiba September gitang kungama panda Guwahati gi Beltola da leiba hotel Naksatra da mifam ama pangthoktuna semkhre common vision to live together haiba motto da pangthokkiba thoramaduda awang nungpoklam damda leiba state Nepal gi mioi chahum romna sarugaki mifam aduda Manipuri Diaspora North East India gi chairman P Sonamani Professor Mohendro amadi Freedom gi editor RK Rajendrana dais the famki Manipuri Association North East India General Secretary T.S. Rajendra Mifamadu Mari Lena Pikiba keynote address ta Manipuri Diaspora North East India Asigi Mahuta North East Ladiba Manipuri Singi Oiba Association Ama Semning Badagi Manipuri Association North East India Haibasi Olakibadi Masi Awang Poglam Dam the Ladiba Mui Kudimak member Ohenduna Amana Magi Mateng Pangana Bapandamda Semkibani Mifamaduda All Manipur Working Journalists Union Gi President Wangkemsa Samjai Amadi ISTV Network Gi President Khamba Salam Yauna nong poklam dam dagi lakpa mioi singna hongdok nakiba wafamda asigumai association ama semlakpa asi yamna nungaiba poi masina Manipuri Association North East India manei gi leidiba constitution asi khara semdok semjin tawhaningbagi apamba sing phongdong nakhi association ama leidabani na masigi thabak thorom ningthina tawhaningbagi apamba sing su phongdong nakhi association gi president oina P Sonamani amasung thaupugadaba mioi kya su khanki president oiraba P Sonamani na haikibada state amada awaba taraba matamda ekhoi masal faunaba amasung amana amagi mateng pangnaba ngamde aduna association asi leirabanina masigi member khudimagna paw fauna duna state amada awaba taraba matamda karigum kharadang oirabasu mateng pangba ngamlagani amasung toina paw fauna rabadi nungsi sanaba hengat hangani haiki akoi se Manipur mayam se akoi se laibu thibadigi chehi cham chani mamang digi akoi se mafam pham state ta takiba akoi mayam se amana masak khangna daba amana amai I paw se phawna daba amana manushi saruk walakpa madugi tamuri khoi mayam se na punjal laga punjal means territorial integrity hetobung amjore adu emotional integrity gi akoi amana ma nushinaba saruk ta thongdang chanchan si haibi tamte koi si association ni form to jare mifamadu da saruk yakeba awang poglam damda leiriba state singdagi lakpa miyoi singna phongdok nakibada asigumba association nama leirabanina tungkoina thabak tawningbagi apamba phongdok nakhi association asigi mifamasi awang poglam damda leiriba state singda hongduna pangthok haningbagi apamba su phongdok nakhi association asigi thau puba singna kathok pagaloina awang poglam damda leiriba miyamgi damakta masak thokpa thabak tawningbagi apamba sing phongdok nakhi India gi mapong gudina soina taiba khoi maitai mayam se punjilakpagi
association semgatpani haina akoina lawjai masigi mathangda step singsida mathang oina puraga sigumba gathering si honga tongba darkar law raina khali Manipuri singi oiragli film sing asida ekoi nordisk ki thaka siguna association amaka sema akanda ekoi Manipuri singi damakta thawayang torpasina ma kanda masi Sahitya Thopang Lufna Sinduna ngasi malam gi translation numit Manipur Press Club ta pangthokre Tharmasida Art and Culture gi Commissioner Dr. R.K. Nimai amasung Aiba K.S. Prakash Surgaki Robin Ngangomda translation gi thodangbu sakhangbu oina Sarda Translation Award piduna ikai khumnaki Commissioner R.K. Nimai na literature sakhatpada translator gi su sobu thodang lai haike comparison for the number of the popular technically Hanglap Block Congress Committee na Sinduna Mahila Congress sengi nomi oiba workshop kalwena Hanglap Block Mahila Congress Committee nauna semkre Surasampur gi Els Katlian Community Hall da fangthokiba torom asida MLA T Mangawai Fei MLA Korung Thang Mahila Congress Committee gi President RK Ranisna su surgaki T Mangawai Fei na nupi oibi singna yum da laisinbigi hainabi thadoktuna miyam gi oiba thabak torom singda saruk yaba matam oire haike RK Ranisna na hauziki matam da nupi yaudana samasam sembangamloi nupi singsu lebaki sasanda saruk yaba matam oire haike Non-operative closure of hole in heart amadi non-operative treatment of heart blood obstruction ki matangda World Heart Day ga mari lenana Sky Hospital amadi Manipur Heart Foundation sinduna nomigoiba seminar ama hotel Nirmala da fantokre seminar aduda Dr. S Radhakishan Sky Hospital gi Dr. M Samkishore yauna sanaraba Dr. Kyana Sarugaki Samkishore na haikibada pokpada ngariba angang singda open surgery tawdana heart ahobalai besing langba ngamle haike such patients with hole in heart without open heart surgery by putting devices non-operatively and also dilate or obstructed valve of the heart by balloon. We are also able to treat various other heart conditions without surgery. Irabot degi thomasi Manipur gi tongan ba mafam singda club sangsthana madi maira paibi singna su sinduna lekai da pangthoknaki thomasi Manipur gi mapanda khundari ba maitei singna su pangthoknaki Apunba Manipuri matamisai Kanglof Amikna Sinduna Taramathoi suba Manipuri matamisai numit thoronga loinena Tara suba base of Amik Lamlan ba sangla pangthokre Tarumasida Works Minister Dr. K. Ratan Kumar Amiki Working President Dr. Hamom Naba Manipur Olympic Association ki President Vijay Koizam Art and Culture ki Director K. Subita Amiki Lifetime President L. Birendra Kumar na Sarugaki Base of Amiki final tongan ba district singdagi khangatlaba seisakbi tarani thoina athoi hen tanaki Handak Sahigi oina Lifetime Achievement Award for Life from Iboem amasung Asem Bimala Devi da piragani haina lauktoki Tarom sigi saru amu oina Irabot ki photo amadi Manipur gi lekhidraba saknairaba seisakpi singi mafamda leisukatuna ikai khomno utki Amikna sahi khudingi puthokpa Isai haiba journal amasu release toki Works Minister Dr. Ratan Kumar na Isai haiba si mioibana popodagi siba fawbuda loina dun leiba art amane masina santi nungsinahan ba maribak nungsiba phawon mangami amingna sigumba thoromasi sei khudingi lepalaitena pangthok leba sina tungda horok leba na singbu apaba sejekpa ama oina puthokpada sauna mating oigini Manipur gi isaina santi leiba tangdu leitaba sakorba lamda mama purakpa oidasanu hairi Yamna koi tangru leita daba violence na thanba madugumba akoi crime kya madugumba akoi warol ngakta tabasina akoi da wakal na potha daba madugumba akoi oihelle adubu akoi ngasi asugumba thoramasi yaw lakku matam dade madugumba awaba kya du akoi kautho e harga akoi dan hakto orga so koi potha ba piba ngamba masigi chawro seba ma akoi sei sakliba amadi sei sigi seba wibiriba
कोई ओजा गुरु सिंह अचौब दान कोई तौबीरी इराबोर की सामत तरा तरलक सुबह मपोक कुरमन थोरम से साखत थोरंग कांगलोफ थौदा बाबुक लेकाय मदे वुमेन्स डेवलपमेंट सोसाइटी न सिंदुना थौदा बाबुक लेकाय द फांगथोकी वांगांग खिव सिंगना इराबोर की मतिक मगुनबु नहुनना निंगसिंखे नुमित असिग मरी लेना बजन आर्ट्स एजुकेशन सेंटर कैसाम थोंग सिंदुना कैसाम थोंग टॉप लेरक मसिंद लेबा बाबुमयु मंडपता लायक पत सांगदमनबा अमा पांगथोखरे कैटेगरी मरी थोंग खाइदोखिबा लायक पत सांगदमनबा दुदा महिरोय सामरी रोमना सरुक याखे अहानब थोंजु केंद्र इराबोट डे मेमोरियल पेट्रियोटिक रिसाइटेशन कैंप अकामपाट कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे तोरबान खेत्री लेकाय इराबोट डे सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना पांगथोकपा कैंप अदुदा सीओ गे प्रेसिडेंट ए.के. सनातन मिलाल गे एडवाइजर एन.जी. जुमजाव देसाम गे एडवाइजर संतोष एमएमसी गे प्रेसिडेंट नवचंद्रना मरुइबा मियोय सिंगोइना सरुयाखे थौरमसी नौरिया पाखंग लाकपा केंद्र क्लब कोऑर्डिनेटिंग कमिटी सिंधुना यंग फ्रेंड्स यूनियन कैसाम लेकाय संगलेंद पांगथोके नुमिरसिग मरी लेना तरा मरी सुबा नौरिया मेरिटोरियस अवार्ड यंथोपगी थोरमसु पांगथोके थोरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी गे हानिगी वाइस चांसलर प्रोफेसर सी अमुबा कमिटी गे प्रेसिडेंट कांगजम बिदु खुमना सेबगेस अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुयाकी सीबीएसई अमदी कोसेमना लोबा क्लास 12 अमदी बोर्ड न लोबा क्लास 10 गे परीक्षा दा फर्स्ट डिवीजन दा फर्स्ट तौरलबा अमदी इंटरनेशनल सनरोय सिंग दा पोकनिंग थोगतपो ओइना मनामथुम पीदुना इकाय खुमनबा उतखे इराबोट डेगी थोरमसी नेप्रा मेजर पुखरी मपाल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना नेप्रा मेजर पुखरी मपाल कम्युनिटी हॉल फांगथोके नेप्रा मेजर पुखरी दा निमित असिग मरी लेना nga masa lising ahumsu thadake इराबोट डेगे मरी लेना ngasi city convention da leiba security personnel singna atopa personnel singa loinana city convention amadi masigi akoibada leiba mafam sing sengdokpagi thabak sethakre बिजय गोविंद ग्राम पंचायत की मेंबर टी सैतबमा अमदी एन राधेना याफकॉल नुपी लमजिंग लोफ तेरा तोंब्रम लेकाय का खुसम नदुना इरावत देगा मरी लेना ngasi लेकाय सिगी मफम क्यादा लमतु सेंगमगी थबक पांगथोखरे हाइसार डे एकेडमी गरी नसु लमनानबा इराबोट के निंसिंग तोरम पांगथोखे तोरमसिदा एकेडमी सिगी प्रिंसिपल कमिख्याना लुसिंगदुना इराबोट की फोटोदा लेसुकतुना इकाय खुमनबा उतखे नेता इराबोट के निंसिंग थौरंगा मरी लेना सिंगजम यूनाम लेकायगी जुमजाव लाइरेंबी के अकोइबदा मियोय सिंगना लाइरेंबी की नागयता लेबा इरम नाला सिंग छेंदोखरे इराबोट निंसिंग थौरंगा मरी लेना जोनल एजुकेशन ऑफिस वांगोई की ऑफिसर में स्टाफ सिंग एसएसए की स्टाफ ऑल मणिपुर एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन वांगोई का पुन्ना नोमगी ओइबा सोशल सर्विस कैंप अमा जेडीओ कॉम्प्लेक्स वांगोई दा पांगथोखरे तरोमसिदा लमनानबा हिजम इराबोट की मफमदसु लेसुकतुना इकाय खौनबा उतखे पेरागोन क्लब खुराई टेंसिट रोड नसु से खुदिंगे पांगथोकपा थोरम ओइना सोशल सर्विस अमदी अंगांग सिंगी लेबाक निंगबै सै अमसुंग सेरेंग चांगदमनबु लोइना क्लब असिगे कोइबदा उजारा कया थाखरे मॉडल क्लब सिंगामखा अमदी सिंगामखा अपुनबा नुपी लुफना सेप्टेंबर 19 दगी चथरखिबा लुनाना लेननबगी कैंपेन ngasi लोसिनख्रे कैंपेन मनुंगदा क्लब असना कोनबा मफम सिंगदा इरम नाला सेंगनबा मेसिन अमदी जेसीबी सिजनदुना फिबम चादबा लेरंबा मफम कया सेंगदोखे माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर नसु लमनानबा इराबोट के साम तरा तरलक सुबा मपोक कुमन थोरम पांगथोपग लोइना लोफसिगे चेयरमैन ताइबंगलेन मैतेना लोफसिने नौनो पुथुप सेफोंग रेड थंडर मियाम द खुसिनख्रे लोफसिगे सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नौलेन मैतेना थोपा सेरोलमदा चेयरमैन ताइबंगलेना लानफममा हाइबसि लाल अदुगे स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ अदुना लाल अदुगे माइपाक हाइबसि लेपि Proletarian Revolution की जनरल प्रिंसिपल खर खंग बखक्तन दे खोइना कैदुंगदा लालहौबगे खोंकाफ मंगम सान मंगम लोय हाइखे यंगनाबना सथरिबा लालोंग अदु एखोइना खंग मंगमद्रगदी लोइना लोइना यंगनाबगे लालोंग अदुबो मायोंगनाबा ngamba opposite strategy ma एखोइना मतम साना formulate तोब ngमद्रबदि revolutionary movement अदु साउना माइथिबो नंगनि हाइरि अवांगनोपो इंडिया तोंगान तोंगानबा थौसल क्याना अवांगनोपो के लालोवसुंग मरु फुकनबा कन होनकी अवांगनोपो इंडिया दा ख्वाइदगी मरु ओइना इंडिया ना सथरिबा हाइरगदि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स LIC की मसक strategic hamlet policies ने नागालैंड अमदी मिजोरम दा पॉलिसी कया असि सथबल ओरबा मतुंगदा मणिपुर दा अनोब सकलोल अमदा इंडियाना LIC की strategy अमदी tactics सिजनखि फुरुप मसल पुन्ना लेमिनरबदी अपुनबा मणिपुर की वाखलोल अमदा मणिपुरी नेशनलिज्म की वाखलोल असे हैना थाक वांखलक्तुना मणिपुर मियाम की लालहौ नमथब ngमलोय हाइबसि इंडिया की असेटपा वाखलोल अम ओइखे मणिपुर की अपुनबगी लिपुल थदनबगी दमा strategic ethnic plan amagi makhada manipurbu strategic ethnic society ama sangbatke pandamasi phangnabagi dama koki amadi naga anigi marakta ethnic bloodshed namduna to anke hana koki amadi naga
खुंटोनसिन यानसिनदुना खुंदादुना खुलोनबगी अवा नुंगाइदा हिंमिनरंबा दु इंडियाना डिजाइन तोबा नागा अमसुंग कुकी एनिगी पामदु थौदोदुना मांगनखि असमना मणिपुरी नेशनलिज्म गे वाखलोल अदु थमोइदगी मांगनबा ngamखि नागा अमदि ब्लसेड अदुना रम ओइरगा मणिपुर बु मतुप अहुम थोकना इंडियाना लाइना खाइदोक्तुना यंथोखि अहानबदा नागा ताबा लम कुकीना नमना ताबा लम अमसुंग तंपाक्ता मैतेना नमना ताबा लम असिने ngasiगी मिरोल एखोइना उरिबा मणिपुर असि अदुंगैगी यलहो खुंथोकलोल अदु नत्रे हाउजिकी सक्तम असि इंडियाना आर्किटेक्ट तौबा स्ट्रेटेजिक एथनिक सोसाइटी अदुने इंडियाना मणिपुर बु मतुप अहुम थोकना खाइदोक लमलबा मतुंगदगी मणिपुर मियामगी इहो असि लाइना नमथबा ngamle नागा लुसिंगबा कुकी लुसिंगबा मदि मैते लुसिंगबा सिंग इंडियागी खुबाम नुमदा पुनसिनख्रे पाइसिनख्रे फुरुफ अमगी इहो कंखलकलबदि फुरुफ अमना खोंगसेफ हायनगनी असमना मणिपुरगी इहो पुंबगी कानफम खंगंदना मियामबु सोक्थाली इंडियाना स्ट्रेटेजिक एथनिक सोसाइटी ओंथोक्तोना मतुप अहुम खाइदोकलबा मणिपुर असिदा अहुम असि अमतु ओइना मणिपुर नेशनलिज्म दा पुनसिनदुना इंडियागा लांथेंगनरगदि मैते कुकी अमदि नागा पुन्ना मनिंग मखा तमंगमगनी हाइदि इरावत डेगी थोमसी सरकार का सुसनरिबा URF नसु सिंदुना लोइतांग खुनौदा लेबा स्पाइनिंग मिलगी डिजिग्नेटेड कैंप द पांगथोखि थोमदुदा ARI गे हानगी आर्टिस्ट KS संगाय अमदि रेंस की डॉक्टर राजचंद्रन थोरमपु सिंह ओइखि KS गोपेश्वरन पुथोकपा अमसुंग इबा थमजिनबिरे अइबो हाइना मिंगथोनबा ऑडियो कैसेट अमसु रिलीज तौखि थौरंग मरि लेनना URF की कैडर होम फुरोमना सरुक यादुना ईदान तौखि URF की चेयरमैन लालैबा मैतैना लमलानबा हिजम इराबोना मणिपुर गी मियाम गी दमुक्ता कथोलंबा अमदि अवोनबा मणिपुर मा पुरकनबा चंगसिल लखिबा खोंजंग अदुबो इकाई खुमनबा उतुना माकी सामा तरातरेरक सुबम बपो कुनोन पालन से पांगथोकपनि URF ना खुलाई थादोक्तुना थोरकलिबा से खुलाई पाइदबसु निंगतम लालहो चंगसिनबा याय हाइबा वाखलोंदा युमफम ओइदुन थोरकपनि मणिपुर बु चिंजाकता मिपाल तांगदबा मदि मानब खुनाय अमा पुरकनबगिदमा URF ना लौमी सिंगी ओइबा मॉडल विलेज अमा सेमनबा होटनरी मसिदनतना लाइरबा अमदि लौमी सिनमी सिंगिदमा याइफनबा थबक थोरम कया पैकेट खिगने ngasi idan तौरिबा से लैतलार अमदि इ लेबा ngamdaba लाइरबा म्युइ सिंगी थवाई कनबा होनबदा सिजनबियु हाइना आर्फिल तौखे डोनर मी हमगान पीगिबा इसिंग असे अखोगी तोला ताराबा इ लेबा ngamjadraba इचिनाउसिंग लाइरबा इचिनाउसिंगदा अखोगी इसिंग असे बिबिनबैना अखोगी रिम्सकी हाई अथॉरिटी सिंगदा अखोई हाजरी इराबोट की निंगसिंग थोंग मरी लेना ऑल मणिपुर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन डिपार्टमेंट असि अकोइबदा लमतु सेंगदोखरे हता मिनिथुंगी अकोइबदा ड्रेन मथक्ता पोसे थमजिनुना योनबा दुकान हेंदोरकपसिंग मियामना येंगबा नुंगाइतबा मोंगदा सायन योलिबसिंग तौदनबा इम्फालिस पुलिस अमदि मिनिथोंग हता सोशल वेलफेयर यूनियन ना खुसमनदुना ड्राइव सेटबगन लोइना मियामदा खंगनख्रे लंबिगी मताइदा नियमगी वांगमदा उ पैसिलिबा सिंह पुलिस न लखतकी इम्फालिस की एडिशनल SP हुसने जमाना फंदोखिबदा हतागी अकोइबदा लुनाना थमनबा मदि लंबी सिनबगी मियामदा खुदोंचाद्रिबा असे कोकननबा सिगुमा थबक असे पाखतपनि मसागी लमदगी हेंदोक्तुना दुकान फमलिबा सिंगना अथुबा मतमदा लौथोक्त्रबदि आइन योइबा थबक लौखलगने हाइरे सबसाबा टेक्नोलॉजी असीसिना अहानबो वार्निंग ओइना कोन ngasiगी केनसि चपदबगी दमक्ता बाकोन मासी एनक्रोच तौरपसि तौदबगी दमक्ता लाइब्रेरी सिक्सिंदा क्वाकैथल मयाई कोइबिदा लेबा शिशु निष्ठान निकेतन स्कूलना महिरोई सिंगदा हंतना येंगबा अमदि अप्रूव बैंड तोंगदबा महिरोई सिंग ताति तोइना तौबगी मथक्ता फाइन ओइना लुपा लिसिंग अमा संवा थिगदबनी हाइबा वाफम याबा ngamloi थोंग असि खुदक्ता लेपकदबनी हाइना ngarang मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा स्कूल असigi पेरेंट्स गार्जियंस एसोसिएशन गी म्युई सिंगना फुंगदोखरे कंगलई पाक्ता नोमा कांगदन थोलिबा रेप केस सिंगदा सेनबा सिंग मरु फंगना मांगनबा होनबदा कंगलई मियाम हौदुना सरुक याबियु हाइना KSPMC कंगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी मिलिटरी काउंसिल ना अपील तोरले आइना थिंकरबा लोफसिगी कमांडर इन चीफ लमनान खुमन अमसुंग पब्लिसिटी ऑफिसर सिंगलेन सना मंगांगना पुन्ना थादोरपा चेरोलमना कंगलई पाक्ता अमुक हना रेप की थौदोक सिंग थोअंदनबा होनबदा मियामना सजेशन पिबिरु हाइरे चेरोलसिना मकाताना कराउ बिट्रा वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन ना सलाइबा all backward scheduled caste, scheduled tribe and under backward classes school Kairauda Hokabi English in Nepal April Tang Tarada School Adugi founder member M Zadumanina School Adu class 6 Tambi Masagi say Tara Katangai Mahiro Nupi Masa Ama Ref Togi Kibuga Mari Lenana Hausi Quarter Leriba session trial case Adu Atumatamda Loisinduna Maralgi Matung in a Matic Sabbath Serak Fanganaba Lufasina Miang Sangba Horagani Hanasu Serolasina Makatana Kondrole
MSF Lilong branch na nisa saba mioi mari SP tablet ka kona na fare makhoi mari ma kiam sipai dagini baf taminar ba matung da imu manung gi mioi sing da khosin na kre hirama sigi matang da MSF Thawal district ki president abung Mahetaf na Mahiroi Singh yauna Manipur Sarkar gi thabak towa mioi Singh yauna nisa sizin duna samas mangwa ya thabak ya sathari masi thingna ba MSF na akan ba thabak lokhali akan ba section thawang lokhaling cherak asida Mari asi ST tablet ka kona na fabani MSF Lilong branch na konba mofam singda kanagumba guli saba madi yuanba thengnarabadi ain gi oiba matik saba thabak lokhat kani haire na samasida satra singida antar lailu sida manga singida mogi morality mangthar gada singsi kannaugi damakta moi singsi tokpi oina appeal tawjari kaigum makhata na phaw targadi moi singadu mari lena bo authority ga kusan maduna ahpada ni pigani ha pochima ain kangan jani makhata na satra singa chaw pompham da plus satra singa nisa ga iro ina chat pathena targadi maduda parents singa su masi section view mogi bhavatari daita puduma parents singa lobby ga doni makhata tholapda ha consumer de khathamni Impal West Police na thasi kunipan gi pung taramathorom taba matamda elangbom lekai gi khabam lakpa mandaf manaktagi fare hariba Thawal kiam sifaidagi yumnam Jaisendra Sai nipumato apopa lekhidraba Lal Singa amasung Thawal tangjengdagi yumnam Priyo Kumar Sahi nipumari apopa lekhidraba Thoiba Singa hariba mioi ani ase pipak proga karigomba hiram amatada mari lenade haina aina thinkraba lofasigi assistant publicity and propaganda secretary Sunil Mitegi Zerolamana sengdorokle Mantri Pukrida Sagatliba Civil Secretariat ki Yod Huran Naba Hondaramba Mioi Ani Taret Suba Manipur Rifles ki Post Commander T Siamgi Kambuna Fare Paraba Mioi Ani Adudi G Gopal Se Kunmanga Apokpa G Kalidas Amadi Ada Takomaini Hari Makoyani Police Sinakre Hari Kayao Kendra Minority Muslim Development Organization Sinduna Uruf Kendra LP School da Irawat Degi Thorom Pangthoki Numirasiga Mari Lenana Imphal Degi Kayao Senba Octoriso gi mioi singna Kyamgei Muslim Diesel Octo Owners ka khusam naduna Kharan Fali Kabok Patpal Amadi Uruf Pali gi lambida leiriba potholes mention ki Irawat Degi Thorom aduda Jila Parishad member Muhammad Abdul Salam Pangal Political Forum Manipur gi spokesperson MI Khan yauna mioi kana saruya ki MI Khan haikibada Bharat Sarkar na minority Muslim singi damakta thadarakpa MSDP gi program bu thoidaba se nuaitaba phongdokhe Jananeta Irabotna Manglamba Mang Mahakna Taukiba Thabak Thorangum Aikoi Karau Kenda the Ladiba Nungsi Jaraba Tongan Tongan Jati Puru Pudimaksu Mahaki ideology da Tungi Punsi the Tabuk Tominaduna Nasigi Tandu Leta Draba Manipugi Fibam Sida Matang Pudimakta Ikona Kanana Bamsunga and Nabahot Minasi MPP nasu Irabot ki mofam da ikai khumna ulakle party asigi wangloi haikruzam na basamna thadok paserol mada lamnan ba hizam Irabot na masagi nungai ba punsi thadok lamlaga singlai bak Manipur bu malem gi sakhat lakpagi lamjenda yawa ngamna na ba mangmang duna British ki makhada leba matamadu gi ningthona toning bata toba sasan bu singna duna mioi amagi hingna bagi hakka ningthogi sakti gi lanfam da mapunji kathokhiba losingmani hairi Lalabung Takhelomam Leka Youth Development Organization as Sinduna Irabot ki Ningsing Thorom Organization asigi sanglel da pangthoki Thoromasida Ward number ahungi councillor Hizam Newton Chandra Organization ki President Soram Jaykumar Ward Development Committee ki member Gambir Kumbomemsu Saruyaki Resource person oina People Struggle Committee ki N Samsundar amasung Organization asigi hangi President su oriba ISTV News ki producer KS Kogendrona Irabot ki punsi amasung makna loromba thodang kya gi matangda wangang taramasi mari lenana pangthokiba layakpa tanabada atohen taraba singda mana mathum sing yenthoke numidangda organization asina konba mafam singda candle thanke Joint Student Coordinating Committee nasu hizam Irabot ki samatara tarelak suba mapokumun thorom tongan ba school singda paksana pangthoke United Youth Organization singjamai wangma bagabati lekai nasu Irabot ki ningsing kumun thorom pangthoke Youth Development Organization so lamnan ba Irabot ki ningsing thorom thangwaiban thingal maru de leiba organization asigi office ta pangthoke thoramasida councillor S Newton Chandra organization ki president Thoksom Aruna Losingduna lamnan ba ki photo da laisu katuna ikai khunaba utke
Ngakraba Lerak Development Association na lamnan ba irabot ki mapok kumnon thorunga mari leinana laipa sangdam na ba amade meritorious award yanthokpagi thorom Ngakraba Lerak Community Hall da pangthokre thoramasida L Mangi amasung S Chundaram su sarukyaki category ahum thona khaidokuna pangthokiba laipa tanaba adugi makok mathang tarba singna mana mathumsing yanthokhe Sama Taratarelak Suba, Lamnan Hizam Irabot ki Mapo Kuman Tormasig Mari Lenana, Tongan Tuan Bamafum Kada, Numidanga Mai Tanake. Laimerol Lamzin Kolgi Kulumdorak Suba Mapo Kulman Torom Maibakul Community Hall of Fangtokre, Toromasida Nupi Samaski General Secretary Ramani Lema, Tami Singmigi President Momo Lema, Haikruzam Apunba Nupi Luki President Nomaitem Banu, Lovasigi President MC Ritasu Sarwaki, Toromasida Nupi Sing the Teneriba Kudong Sadabaki Matanga, Fongdok Nakibagaluna, Hausi Border Fencing, Toribase, Manipur Miambu Namtak, Toraga, Myanmarda, Manipuram Sing, Narolda, Pito Kinaba, Tongni, Haina, All Jiribam Walking Journalists Union gi akanaba mifama mapangthok tuna Jiribam da leba paumi singna I pauloba madi pau thabagi thabak lep tuna sangsilamba khongjang adu handona ba wale flowkre miam gi damak I pau gi thabak toriba paumi singna pauloba amadi I pauga mari leinaba singda mathau pangthokpada ayat papanba pibidana maning tamna mathau pangthokpa ngamnaba lamdam asida leiriba civil society organization sing yauna mari leinaba singda appeal tori Hojik makatana ngasigi sanawi pau lobise Manipur Master Athletic Association gi Aruna President Oiba Kangbuna ngarang Kumalampak Men Stadium de leba Association asigi office ngasi amuk so thugaiduna office asi changkhre Association asigi executive member as Rameswar na phongdoropada RK Sorojit na secretary Oiba Manipur Master Athletic Association na Association asigi secretary S.S. Jentakumar bo masakhangdi haiduna CGM Imphal West ta thangalakpa case adu court na case adu reject torkhibadagi office asi amuk hanna sangbani haina phongdorole Kumalampak Sport Complex ta Manipur Archery Association na sinuna satariba mini amadi sub junior gi state archery championship ki ngasi sanakeba mini boys India round gi 30 meter da Sai RC gi S Rajendrona ahanba position NSA gi TS Boipu Paitena ani suba aduga ahum suba position su NSA gi W Sengoi Sanana takre Mini boys India round 20 meter da NSA gi W Sengoi Sanana ahanba position Sai RCG as Rajendrona Anisuba Ahom Juba position da NSA gi TS Boipu Baitena Takre India round gi mini boys ki individual da Sai RCG as Rajendrona Ahan position Takre mini girls India round gi 30 meter da NSA gi ke Diparanina Ahan position YAC gi L Tomtinganbina Anisuba position Ahom Juba position da BCAC gi W Brajesorina Takre 20 meter mini girls ki India round da YAC gi Tomtinganbina ahanba position ani suba position da BACA gi W Malesori ahum suba position da NSA gi ke Diparani ne takre mini girls ki individual round da YAC gi L Tomtinganbina ahanba position takre mai pakraba archery sing da Olympian Bombela yauna manamatum sing yantokhe All Manipur Volleyball Association Sinduna Kumalampak Men Stadium da Sathariba Taranithurak Suba Minister Level Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da NYVA Nauremna as UWCA Irengbambo set ahum sunoda thoiduna final changkre ani suba semi-final match da SYDA Mutum Pibona KLYA Nambolbu set ahum sunoda maitiba piduna SYDA su final changkre Women's State Levels Volleyball Tournament ki final match da SYDA A Mutum Fibo amadi SYDA B ga sanargani Taranithoi suba sub junior ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da NYVA Nauremna SYDA Mutum Fibo bo set ahum chunoda thoiduna final changkre ani suba semi-final match da IGO oinamna KYVA Khoijuman bo set ahum anida maithiba piduna IGO oinamsu final changkre Imphal West District Football Association Sinduna Malongi YWC Ground Sathariba 3rd Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match da SDC Samurona PCC Mai Koibibu goal ani sumnoda thoikre ani suba match da SCK Kondompokpina YPO Uripopu goal ama sumnoda maithiba pikre
Lakliba October gi amadagi Spain da Arnold Classic European Bodybuilding Championship da saru yanabagi damak Manipur dagi haukiba sanaroi hauzikna CRPF da leriba Barun Yumnambu khalakpada All Manipur Bodybuilding and Fitness Association na nungaiba phongdorle amorom da December gi manga da Verinda pangthokadoriba ahumlak suba IFBB Amateur Mr Olympian contest ki damakta Barun Yumnambu India team gi represent tawnabagi damak khalakpada association asina mai palnabagi damakta isor gi mafamda thonirakle Koyangai Uram Mapal Community Hall da North Imphal Cultural Organization na Niko na Sinduna Numit Humni Chupna Chatharakpa First State Level Thangta Tournament Asilusin Kre Tournament Asilusin Bigi Thoramda Hangang Kendragi MLA N Biren Huyalalong Thangta Association Manipur gi President Ais Prem Kumar 70 Board Koyangai gi President K.A.'s Jila Susurga ki Tournament asida thangta gi tongan ba unit singdagi sanroi sohum hompuna sarukya ki tournament asida huyalalong thangta association na champion oikre toromaduda MLA N Birena thangta masana se malem gi thakta pukhatna bagi damak manadaba wakhalon punamak thadoktuna ekoi punamak amato oibat tai haiba wafam sing phongdoke ai salisa gi jasolo bangda hai madu to we are we na pambom tinga ga law bangamba adu ma politician wala adu ma social leadership wala maram bi karigi nasai gi inner de tholok padu ma mare bang nung sibagi wakalo inner de du ma laino madu gi jati si ko kan wakalo leba ki kan wakalo le do ai ko inga si samaj mang thare ngasi no gi okiba ai ngasage pau pizri ICAR Lampel Party ki fangba pawgi matungina ngasigi khwaidigi saba degree Celsius 19.3 khwaidigi ingba degree Celsius 13.ama nungsitte yawba ising manilgi sang ayukta sada marfutara humdoi nungthildana sada humbutara Nepal nongjugi sang nil loisilakpada ngasigi muruba paw amuka na piziri lamlamda irapot ki sama taratarelak suba mapok kulman thorom ngasi mafam kayada pangthona khre Lok Sabha ki Committee on Estimate ka tongan ba department ki official singa unakre amadi Manipur Association North East India ko ba lo from semduna Manipuri singi yaifa thorangi matangda khanakre ngasigri STV news meng tabiru punompo amukana khuramjare